Alice Murake Munde umusubati w'emyaka 53 oyebetanete n'umugako ya Christophe Kemunde gisiora emyaka 20 yarire ase kinyoro kya Nyamondo musocho kitutu chache South county ya Kisii nigo egotobekana buna Alice Murani go betanete n'umugako ye emyaka 20 yarire egontekerete Alice konganya go chisoba komenya aroro asegotebekana buna nigo mugako oye aringe kumoitane chibeti bokerwe ekeroba metamo chinga kyecho. Mimi naitwa Morris Ngoya, ni chifu wa eneo la Bogsero North Location. Ya kuhusu hii kisa ambayo imetendeka hivi majuzi hapa kwangu, so nilipouliza nikaambiwa kwamba hiyo familia wamekaa na shida ya kifamilia kwa muda mrefu sana, na hata hiyo siku ndio mama alikuwa ameingia kwa boma. Maria dasa kalio gisiora aiganka oyo siramu ka umurominto na gusira kwaye na bokorere tatanisi kogera iga egobaitane tabanyana nyomba buna togotebiwa tonda kwanire kegose kelimanyete bajanda ine myaka emenge umongino yo gameta so na nogocha gagocha nderi tukelimo igana ndokoraki ogenda ororinde ukugo kwaye na bakwarerete mechando story kogera nogo kwa kabura tarwarete. Huyo anti yangu wamekuwa wakikorofishana sana kwa miaka kama 20 hivi, wako wanaishi pamoja. Kwa hivyo sio kitu ambayo ilianza jana, ni kitu ambayo ilianza kitambo. Ndio. Rituko rya tichi gatatu chitariki 2023 motinyuko munakabere mwaka bachirubere 2022 nigo Alice abogete kurwa sobo iri kugenda ekonda chinsa chamambia ekero agenderete gukora egasi yaye nigo omonto amomonyerete buna omwana oye oyu omeyete chinsabo cha Nairobi batanye kumbirana ase myaka 20 nigo bono ekire gusi gocha goshereke ekrisimasi nigo Alice abwategete egasi yaye gabu abo na gochaka eyemo ase yemo esibiti yekerongo goika gochikorera omwana oye oyu batanye korora gese emyaka 20 yarire abo asa anyometu mu Nyamondo kitutu chache South county ya Kisii iliko chikosogeria omwana oye masoge Maria sana. Huyu Madegu alikuja kusalimia kijana wake ambaye alikuwa Nairobi. Kwa hivyo kwa siku mingi anaishi kwao ni pale ng'ambo. Kwa hivyo kukuja kwa Madhe ni kukuja kusalimia kijana wake yule ambaye hawajaionana kwa muda. Hata hiyo siku ndio mama alikuwa ameingia kwa boma kutoka kwao kule Gesieka, na ninaarifiwa kwamba alikuwa amekuja kusalimia kijana wake mkubwa ambaye anafanya kazi Nairobi, ambaye alikuwa ameingia nyumbani kwa msimu huu wa Christmas. Ng'ono igachete abo mwana oyo yana mbamenyete siku akaigubachire Christmas akarorende tigaruso babo batenga inenera matuka mange miaka orende munachicha baragerete buya una bagatebi ginende kera ruabu mwana ya gaswa jeno jengana libaro kosanete no mugako iyo nyuma Alice kubatuka isibiti yekerongo ni yagotobekana buna Alice nigo achete abuwo boye na kumirana omwana oye ujibotanya kororana gesa amaiga ninga abayitegete amariga bakanyunyuntana buna omwana na mama nigo bariete endageramo ritukeryo bakayigokia asenge nchoti banya komerana asenge kegetambe korende Alice kumenya buna amakweri aya nigamuganyete chinsa cyari kubwatia hata walikula mjana mzuri. Pia venye alitoka naye pia venye alitoka kwenda mahali alienda, hata venye alirudi ndio kijana yake alienda kwenda hapa juu, kijana ya huyo kijana yake ambaye ni mchukuu ambaye analala huko, ndipo akapata hiyo kitendo kimetendeka. Huyu Madegu alikuja kusalimia kijana yake ambaye alikuwa Nairobi. Kwa hivyo kwa siku mingi anaishi kwao ni pale ng'ambo.
Kwa hivyo kukuja kwa madhe ni kukuja kusalimia kijana yake yule ambaye hawajaionana kwa muda. Niko tubakana muna arisi goika ase nyumba yo asoete nyumba iri chigutimoka na ne mambe abamirane na mwanoe korende tachikunira murembe ase nyumba yo abegorende amate na bana bae mbachi kumanya ningi kyagenderete gasoete nyumba yae agwo no mugakoye gotubakana muna asoete kumusagana ne chibeti ne myoro wika akamwaka ekiongotiro na se enda bugeka muna bare gokwana. Ilikuwa Wednesday jioni nilipopata simu ya kuwa huyu aunti yangu amelala, na pia investigation ambayo tulifanya tukapata ya kwamba ni mzee amemuua. Agateba amwagete kurumaega akije monyene tindo chika kogera konyoro bugori. Bia pale nika confirm kweli huyu mama alikuwa amelala chini akiangalia juu na damu inamtoka kwa upande ya nyuma ya kichwa na alikuwa ameakata roho. Niko omochokoro bomochoyo achete kogenda nyomba mwasokoro yae akanyora babo mwabo yo koroko alisimura niko araire ase ero yego tebukana muna niga kiremyoro na manyinga niga chirero kore no mugako yo yatechete gutama nere ntware ngororo akumetinga egwa aguno yasote gokurirana igakurirana rogoro na mate ya mate yae na bana bae bagachukwa ibore nikikyabaire agwaso bachete wikange bakanyora buna mamumu abo nigo anachanire kurebi gotimagega na chisemo chinde aboitereta manyinga wika gosiria bugimo bwaye abwabwo tachete gokonyeka umwako ya Kristo bagisiora nigo antiranete nego tebekana nganere akorete getendekyo awase emyoro na chisirasi chatogekanete nyumba gabwo abo ase mungina araire asabuteranire aitireta manyinga kegima. Mzee alikuwa kwa nyumba venye chifu alikuja alikubali. Yes. Alise ae tisi ae ngaro je bindebi ngaro je sirashia emyoro ibere ekero efamily yange gotokwanera niyo yatutebuna ensege kore kiya kore kana somochoyo tikeriye getanga nikore nde byara kore kanire asomochoyo awase kagere buna mugako yo nane nara buterete umontone chinga kichamagega ase kinyorekyo kore nde sobota buna eyuteriere ntangania ne nano yaye gukora ebintu bunebyo asomochoyo awase basabi n'abantu bonsi bagusi kubasabira eri kubaruseriga syomba na manyinga mabe yo bweti asomuchoyo asogotumeka ebyoge ao. Labda katika hii familia kuna kisanga kama hiki ambacho labda kilitokea huko nyuma? Venye nimesikia, unajua mambo yameongelewa mengi. Kwa hivyo sio kitu ya kwanza, ni kitu ambayo iko kwa damu. Yes. Pia ni kama hata mababu. Hiyo kitu ni kama iko kwa damu kwa hii familia yetu. Kwa hivyo ndio tulikuwa tunaomba ya kwamba mzuri tena mmekuja mweke hii maneno kabisa watu waisikize. Tukimaliza hii sherehe ya mama yetu, sisi kama familia tukae chini na wazazi sisi wote, ili ambapo kama ni maombi ifanywe kwa ibom kwa familia mzima. Hii familia ni kubwa kwenda huko juu. Ekode kyoni gyatwirira eyemaseyemo eri kubeka esabari gucha asomugambi bwekenyorekyo eri atwerere kigima inaki etabia Kristo gisiora yarenge una amenyeta sekenyorekyo naki gose Kristo amanyira somuchoyiga ahono twabeke esabari ya motikera somugambia na atwerere buna Kristo no muntu orengo motwerere umukiriru otamanyire egentalengereti tabwate mangana nabagwatendi osana baringo genda simisangerekano yo mugambi kore ndeta ringe gukwana ngana rinde ryonsi awasare korerekano muntu kirete otari gukwana na muntu onde bwensi tabwate musani onde bonsi erena barenge unarenge igo erebweka asemgaki entambe. Mimi naitwa Morris Ngoya, ni chifu wa eneo la Bogsero North Location. Ya kuhusu hii kisa ambayo imetendeka hivi majuzi hapa kwangu ni kwamba huyu mzee anaitwa Christopher Gesiora. Alisemekana ndiye suspect kwa kifo cha bibi yake ambaye alikuwa amepatikana ameuawa kwa nyumba. So huyu mzee tabia yake
naweza kusema kwamba ni mzee ambaye ananyamaza, apendi kusema na watu muda mrefu. Mzee ambaye amenyamazia hata kama kuna maneno, unaona tu ametulia hapo. Hata baadhi ya baraza zangu ambaye amekuja ni kwamba anakuja na keti, hawezi zungumza mpaka baraza ishe arudi kwake. So ni yule mzee ambaye alikuwa anajinyamazia mambo mengi kulingana vile mimi nilimhoji ama nilimuona. So vile bono kulingana na familia iga ya Kristova na abana bahe nigo batebire buna nigo eserikali yabatebati buna nigo bategere kuri kibesa cyo cyokorera mamumu wa postmodern igi batebire buna batachikonyara asengencho ye kibesa batabwati ne batabuna konyara kwabo nigo koroboke awase basaba abasamaria baya babakonye kubatumira kibesa iri chichi chikobakonya gokorera mamumu wa postmodern buna lichikorire kokorera bulingo libo mamumu abo korwa asa serikali bunetagete. Ile kitu ambaye tulikuwa tunaomba serikali, wanaona venye hii familia iko. Wengine walipoenda hapo jana waliambiwa ya kwamba postmortem lazima ifanye. Nanyi pia venye mnaangalia hii familia, hata ukifuata mzuri, hii ni familia ambayo iko chini kabisa. Serikali kitu ingetusaidia peke yake. Yule ambaye alifanya kisanga yuko pale, wako na yeye. Wacha abebe msalaba wake, sisi watusaidie, tupange, alafu tuzika anti yetu kwa amani. Nashukuru. Namba ya familia ndio Tusaidie 0704 06 83 86. na majina. Dennis Gisiora Uruba. Okay, thank you. Buna tokwarero ne family nigo yatutaye buna amarwa ne binto binde byo gutindya narange no byaretire ubosaria asekinyorekyo abasi bataye buna asaba babere bakunywa maro na gutinda na gutumeka ebinto binde ao ebyabaretere gosaria omorembe asekinyorekyo awasi basaba serikali wasona niye na gwakyania obotindi no samarwa asekinyorekyo ayasarire omorembe asensemeyo buna bagotwerera. Kwa kweli ulevi na iko. Na hiyo ulevi wenye iko, hatutasema ya kwamba ni kitu ambaye ilianza jana. Na wenye ulevi ilikuwa na kila mtu alikuwa amelewa. Na hiyo kitu wenye litendeka, hatutasema ya kwamba ni kitu ambaye ilikuwa ni kitu mzuri kwa hii familia. Arusu ebinyugwe bibire sitole yange. Chinyasore, chikarata. Nabagaka balinde bunanje bono narure ngabwate 82 chiseji ngida kwanero omwana ngeza gogosera gwechiariwa kori nyoro uchire lakini nyore serikali etenene boronge tikogenda buntebe igwa maya naya omwana oya bamatisibiri takwira nabo mondo lakini nyore bagwechaya ngibondora kore. Kwa upande ya mambo ya unywaji wa pombe, naweza kusema kwamba sehemu hii yangu kuna pombe kidogo na ambayo imekuwa ni changamoto kwa pande zote za nchi, na tumejaribu kupambana na hii mambo ya pombe kila wakati. Hata hivi majuzi kati ya bono iga aseba amate nabo menyi bekinyoreke iga Kenya mono ama nabantu bande miaro kongora gusi niko bagase niko iboria ne ningora chiko konya igesa kwe kiga ya Kristova aigase gotubekana buna niko kyabere kegwitira manyinga wetera ebyoge muntu ki orachi kubatoria gose kubaboria wetera samanyinga iga mabeyo bwiti aina maswali bagase niko iboria na muntu onde bwensi bunaye ugase niko iboria Kuranya mondo mosocho kitutu chache South County ya Kisii. Rita ya Dennis Kukurikuntu.